Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, Aku baru turu mau orang berpijit. piye jarine? Ora apa-apa. Ya kudu kon sengkak ketang rong minggu pisan. Iya, Ora apa-apa. tenang. Ora isi to? Ora apa-apa jodyo. Yo atos dengan payuan iki atos. Tapi ora. Isi apa ora? Ora. Isi anakmu. Hmm. Halo iki turu Iya. ning kamar. Eh, Ini. Kae isih nyirami tangki. Oh, iki arep udan mendung ya. Yo mendung. Lele, piye ya? Yo. Mendung kene. Ayo surat mau. Yo, iki nembe Bali kok Nah, ada sondi. saka Jatingaleh. Ya Allah ya, ora kesel ya. Karo bojomu. Iya ora Berarti resep. urung turu. Yo mau esok turu sedelo resepsi. Heeh. Yo nek istirahat kira apa-apa. Ngombe iki sama tak deloki kudu merem mripate wis mlebu bengi. Iya, iya Kudu merem memang. tak deloki aku pikiran tak telepon tak diangkat. Nggak pikiran wae nopo sing bengi ora turu ra. Tapi ning kamar ora metu. Iya, aku capek. Hmm. Aku capek. Kesel bar mantu. Hmm. Ban wadine oke. Iya. Apa-apa dia anak anyar. Itu ra. Hmm. Gue sedilon di putu. Heeh. Putu pertama ki ngungguli anak. Iya, Mas. Aku terus ngalami. Itu ra. Nunggu rasa mau jendera. Iya. Ujungnya kentang. Kalau jangan gini. Ya. Iya, Mas. Yang penting ki kabare iki mau lho. Mama Apa harus nih? Dipikir ini, Mas. ora apa-apa ora. Yung ku nek rene to ya tak ceritani. Wajane nopo sih, Mang? Yo ayah kapan rene ne. Ora apa-apa ora. Apa aku terlalu kasar, Dek, Mama? Hmm? Apa aku terlalu kasar karo Mama? Apa Apa aku terlalu kasar? ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Emang harusnya pijit ke transaksi pisan. Rung bisa. Iki mau buat apa iki? Ya, laler. Katang ya. Oke susu. Ujungnya kok nggak curiga. Sebenarnya memang, nah, Heeh. nah orang apa? Oh, tetap Oh. kabar ya. Heeh. Nah, orang apa? Aku dikabari Rama. Iya, tak kabari terus lu. Nyone arep senam arep jogging ngabari. Anu, senam ning air minggu sesuk. Iya. Iya, iso Oh, kan. oke. Senang air iso nggono topeh. Notokan dino. Heeh. Ning Taman Lele. Iya, Ya. Iya. Aku apa jenenge? Yo berarti wong minggu senam yo aku urung mulai ra. Iya. Ya. Heeh. Ayo jadi mengantani aku. Nyonya piknik kapan?
Ya engko sih, engko tak kabari tanggalnya. Iya, iya sayang. Heeh. Nah, mama pengen bulan Aslinya ini. kan, iya iya lah, aslinya kan kita kangen toh. Mama pengen bulan ini tak kancani. Heeh. Iya sayang. Heeh. Ya, Heeh. ya wis ya mama. Iya sayang. Leren turu, aja kesel-kesel. Iya. Iya, sehat-sehat. Heeh. Amin. Ya Sering, tinggal lagi darahnya munggah ya. Heeh. sering lega ini kan ya. Iya iya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mm-mm. Hmm, hmm, Mm. Iya iya. Heeh.